Ngani zakwethu sanibonani okankomgodola umfana udabani yalwazi ngihleli la nobaba uGabela abamazi kakhulu ngomdletshe ungomani owakithi baba Gabela uyaphila kodwa Kuyaphila mfethu ngiyaphila ukusho ukuthi uyindodana yakho ngokomthetho uyindodana yakho yazi ngiyangithi ngoba elikamdletshe isibongo sikamdletshe sesiphase sekuyisona nje sisetshenziswayo ngase ngithi akungcono mhlambe ngiye lapha kwa Home Affairs ngivese ngifake lapha ekugcineni uGlenn Gabela Mdletshe ngiyabonga kakhulu cha uyazi la baba siye sabona nje ensukwini kune video eqhamukayo kunezinto zokuthi awuphathekile kahle mhlambe mawungakuchaze nje kancane ngalokho angiyona intatheli kodwa ngifuna abantu mhlambe ababukayo lapha bazi ukuthi kwenzakalani ngobaba uGlenn Gabela njengamanje. Sinenkinga esibhekene nayo njengamaciko la eSouth Africa. Abantu abakhohlwa sisiyoso imali sinama million. Yingakho esikhathini esiningi besibiza ngama celebrity. Ngiyalwisa ke mina igama le celebrity angilifuni igama le celebrity ngoba okokuqala ukungena kwami kulomkhakha mangizoba yiciko bengangenelanga ukuthi ngifuna ukuthi ngaziwe njenge celebrity bengathi ngisebenzisa isiphiwo uNkulunkulu umdali angizisanga angiphasona so ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe umdlali wenqephu ngibukise yabo manje inkinga esiyasibe nayo ngale celebrity ucelebrity usuke manje uyangithatha ungibeka kwelinye izinga ongekho kimi engikho kulo ngithi ke mina usuzoba ke manje mhlambe nesithombe sokuthi icelebrity umuntu onjani uhlala kephi uhamba ngemoto enjani udlani akadlini ingcindezi esiyithola sisiphansi kwayo njengamaciko ngeshwa amaciko amaningi babakhalakathela kulo ngodi ingakho ngithi angilithandi igama le celebrity angiyona celebrity ngiyi-actor ngiyi-performer uma ufuna ukunginikeza i-title ithe nansi i-performer yami nansi i-actor yami engichazayo nganelela ngiyanelisa yiloko ngoba kuthiwe ke manje babona ngathi siyoso imali angithi sinemali kumele mhlambe ngabe uhamba ngo-Ferrari ngo-Lamborghini uhlala ko-Senti lokho sikwaziyo thina manje bese kusidida ukuthi kanjani kanti thina sibona mangani lento esisuke sibona ngoba thina njengabantu base South Africa sazi ukuthi ninemali ni right ayikho into enenkinga nayo kodwa bese kumangaza kuyaye kuze kuqhamuka igama elithi nina imali nidla namantombazana ngabe kuyiqiniso elingakanani lokho abantu bezwe besho kanjalo mhlambe kukhona abangakwazi njengami ngoba nami ngiyangibona umuntu mase kuthiwa kanamali ngithi awu shuthu idle namantombazana ave ebuhlungu lawo magama ave ebuhlungu ngoba abantu abangakwazi behind the scenes ngemuva ke ukuthi imali ikhona la kwa film industry kodwa ke imali iphelela kephi iphelela kulaba abasiphethe kahle kahle iphelela kulabanikazi balena bona imali nina kunamali nitholayo ayikho imali siyitholayo kwakuthi ke mhlambe imadlana ozothi uyithola mhlambe usuneyikweleti ithi ngena nje ibiphuma ithi ngena ibiphuma ibingekho yona leyo ephumayo ngizokwenzela ngokufanekisela lana ukuthi ngiyazi abantu abanengi basabambele lelikamdletshe ngithi kuzalo ama soapy ngokomthetho asikhokhela mhlambe laba abadlala phambili kube u50,000 ngenyanga u50,000 wena ungabona isizumbulu semali 50,000 lo 50,000 ngesingisi bayibiza ukuthi i-gross it's like taxman akakathathi i-tax yakhe siyakhokha intela nathi lo 25% kumele simkhokhe now mhlambe une agent i-agent izothatha 25% uSARS umethatha 25% wakhe like umusuhlanganisa lobo 25% ababili seku 50%
usuthola uhalf nakhona njengoba bengithe kuseyigross ma uSARS sethathe lo 25% wakhe mina ke bengiyaye ngisale ngo 37,500 37,500 from 50,000 ngisabale 25% ka SARS nginezikweleti nginama insurance nginama funeral cover kumele ngithumele imali umabe bekade ngimshiya yedwa la endlini undodakazi bekade eseku grade 8 kumele ngithumele imali ekupheleni kwenyanga endodakazi ama order ikweleti bengikade ngiba naso ngenyanga besifika ku 32,000 ukuthi kulo 37,000 esengisele naye base ngikhipha ke manje lo 32,000 sengisele ngo 5,000 so overall bengade kulo 2 years bengade ngikuzala bengade ngihola 5,000 a month njalo 50,000 mhlawumbe abantu abazi ukuthi ngiyabona ayikho imali for thina amaciko mhlambe babugabela ngoba ngiyazi ukuthi njengamanje khona amaciko asenkingeni ayesaba ukuphumela obala ukuthi akhuluma ukuthi nakho sibanjwe ngobhongwane ngicabanga ukuthi njengamanje babugabela sekuyisikhathi sokuthi niphumele obala ucaca ukuthi ayikho into enithola ngoba lento yokuthi uthole uhulumeni esefika usudlule emhlabeni uzonconywa udlala ama video wakho lapha kudlalwe ini usunconywa kuthuba uyiqhawe kodwa ngalesikhathi usaphila ubunganakiwe uthe ngibhokise lihle likanokusho awusekho awusezulibona lelo bhokisi mhlawumbe ungayibeka uyithini lento noma njengoba usubonile kwenzeka umaciko amaningi iyayifike kanjani enhlizweni yakho ukubona ukuthi ubuyiqhawe kodwa ubuqhawe bakho bengabukhombisanga usaphila ubhlungu bedwa ngifuna ukuqamba manje njengoba ngisho ngithi abantu babona babasazi mhlambe sisiyosozimali sisinemali eningi njengoba ngisho ayikho le mali ngithi njengoba ngikhuluma nawe manje i-department yami ka-Arts and Culture angikhumbuli ingenzela utho ayazange ingenzele lutho kahle i-Department of Arts and Culture ifana nento engekho ngoba amaciko phela ahlupheka ikho le mali kushuthi bayifaka emaphaketheni abo ukuthi nginqena nje ukuthi mhlambe ngikhulume ukuya phambili kodwa ke le yamaciko ukuthi esabe ukuvelela obala ekhulume ekesho izikhalo zabo ngiyayazi isuka kephi uma uke wavula umlomo wakho wakhala wakhononda wakhuluma kunale gama abalisebenzisayo bathi i-blacklist blacklist ayikho inkampani esezophinda isebenze nawo uvalelwa ngaphandle ngoba ukhuluma iqiniso kahle kushuthi nenziwe igqila ngoba awukwazi ukukhuluma kumele wamukele nanoma yisiphi isimo oyifica ukusona Duthi kusuka lapho mina ke ngithe ngoba nginenhlanhla sengiyakwazi ukukhuluma ngoba ngemuva manje ngiyaproducer ngiyabhala ngiyadirector nginama project wami ngilamafilimi esengiwabhalile ngithi ke manje ayikho inkampani ezongiblacklist yingakho nginesibindi mase ukuthi ngikhulume ngoba ngifuna ukuthi inkulumo yami ngifuna kube inkulumo ezomela ikhiphe izikhalo nezidingo zamaciko wethu eSouth Africa cha babugabela ngizwe kahle ngoba bengivulilela ngibatshelile abantu ukuthi ngizoba nobabugabela ngani zakwethu nizwele usazoba kuningi esizokukhuluma nobabugabela ngendaba yamaciko okubaba umdletsheke ngwemdletsheni phela mina kade ngifisa ukuhlangana naye ngani zakwethu ningabakwethu udaba niyalwazi angeke ngisakhuluma kakhulu ngoba khona ivideo ephumile lapho bekunxuswa khona ukuthi siyacelwa ngani zakwethu ukuthi uma nakho ukuphose i-account ngibonile bebeyifakile lapha uma isidingo sokuthi mhlambe ngibona ukuthi sizoba khona ukuthi ngifake after le video ngiyokwenza lokho okwamanje bekuyilokhu nje ebesisakhuluma mhlambe nje amazwi akho okugcina kule mzuzu embala ngithanda nje ukumtshela ukuthi ngiyanithanda ababukeli bami ngizokwenza ngokusemandleni wami ukuthi nginenzele umsebenzi omuhle ningisupporte ngenzela nina lo konke engikwenzayo angikwenzeli mina ngikwenzela nina siyabonga kakhulu babugabela ngani zakwethu bye sibambeni ke siqephini esilandelayo